Welcome to our channel Rasil Education. Ngasi akhoi discussion tawgdariba asi number system topic ki divisibility rule ni. Masi job recruitment exam sing the mathematics ki portion da yamna maru oiba topic amani. Divisibility rule of 2. Any masing ama lerame haina khalo madugi number adu 2 na divide toba yagani natragna yaroi. Haibadu kamaina atenba method ta shortcut ta kamaina khangadabno haibaduni. Mangjauna na divide to yaba natragna yadaba haibasi karino haibu hana mamangda mutang discussion to kisi divide to yaba hairisi any number amana any number amada divide to yai madubo aikoina hujik divide to yaba haina hairiba asidi divide to wakanda remainder 0 tarakpa adubuni remainder lerakpa natragna quotient adu point da laklagadi madu divide to yade haina logani adu hujik aikoina discussion to gudorisi 2 na divide to wakanda remainder 0 tarakpa adubuni. Hojik yenglesi divisibility rule of 2. A number is divisible by 2 when its unit digit is either even or 0. Masin hairibisi karino number amma asi 2 na divide to yai maki unit digit adu even number natragna 0 oiragadi. As an example 452 hairiba number asida aroiba unit digit number si karamano unit digit number si 2 sini 2 si even number oirabne na 452 hairiba number asi 2 na divide to yagani atopa example amaga muk yengsi 670 si kaya na loi 0 na loi 0 na loirabne na 670 hairiba number asi 2 na divide to yagani so masina tabida sumaina khanglaga su chap manai aroiba unit digit adu 24680 sigi manungda amma oiragadi apunba number adu 2 na divide to yagani mathangda divisibility rule of 3 any number ama 3 na divide to yai natragana yade haibisi kamaina khangadabno haibaduni a number is divisible by 3 when the sum of its digit is divisible by 3 number ama si 3 na divide to yagani maki leiriba digit angkhoi du tensinabagi falgi result du 3 na divide to yaragadi number ekhoi example oina laurage yengsi madudana gyan tawa hengadi 372 hairiba number asigi da leiriba digit angkhoi si 3 haiba digit am leire 7 haiba digit am leire 2 haiba digit am leire masigi digit angkhoi si tensinabakanda 3 plus 7 plus 2 3 plus 7 plus 2 di kya tare 10 12 tare 12 si 3 na divide to yarabne na apunba number si 372 si 3 na divide to yaganeba atopa example ama laurage amuk yengsi 107 da yauriba digit angkhoi si 1 ne 0 ne 7 ne masigi number 107 si 3 na divide to yabra natragna yadabra haiba si khangge hairagadi 1 ga 1 plus 0 plus 7 1 plus 0 plus 7 sidi kya tare 8 tare 8 si 3 na divide to yabra 3 na divide to wakanda remainder 0 tarakte adu oragadi 107 si 3 na divide to yararoi masini 3 gi divisibility rule si mathang amuk 4 gi divisibility rule a number is divisible by 4 when the number formed by its two extreme right digits is either divisible by 4 or both these digits are 0. Number amasi 4 na divide to yabra natragna yadabra haibasi kamaina khangadabno hairagadi piramiba number adugi last two digit to 4 na divide to yaraba natragna last two digit to 0 oiragadi number adu 4 na divide to yagani karigumba last two digit adu 4 na divide to yadragadi number adu 4 na divide to yararoi ekhoi example lauraga mung yengsi 6925 hairiba number asi 4 na divide to yabra natragna yadabra khangge hairagadi ekhoi last two digit sidi karmano 2 ga 5 kasi last two digit neva adu 25 si 4 na divide to yabra haibadu yenganeva karigumba 25 si 4 na divide to yaramagadi masigi apunba number 6925 si 4 na divide to yaganeva adu masigi case asi 25 si 4 na divide to yabra
यादे 6 4 जा 24 रिमाइंडर 1 लेमी अदु ओरगदी मसीगी 6925 हाइरिबन नंबर असिसु 4 ना डिवाइड तोबा याररोय अतोपा एग्जांपल अमा अमुक लौरगी यंगसी 6620 the last two digits si karambano 2020 last two digits si 20 neva 20 si ekoi 4 na divide toba yabra yadabra haibadu yengani 20 si 4 na divide toba yai 4 5 ja 20 adu oragadi masigi apunba number 6620 hairiba number si 4 na divide toba yagani अतोपा एग्जांपल अमा अमुक लौरगी यंगसी 45900 हाइरिबा नंबर असि 4 ना डिवाइड तोबा याब्रा नत्रगना यादब्रा हाइबसी खंगे हाइरगदी एखोय करी यंगनी लास्ट टू डिजिट्स सिगी नंबर सिदा करमबनो 00 न लोइरे असै सिगी डिविजिबिलिटी रूल द दिस डिजिट्स आर 0 both these digits are 0 हाइबदी लास्ट टू डिजिट अदु 0 ओइरगदी नंबर अदु 4 ना डिवाइड तोबा यागनी मसीगी नंबर असिसु 45900 हाइरिबा नंबर असिसु 4 ना डिवाइड तोबा यागनेबा अदु मसीना तबदा मुका सिगी 0 अमुका मुक हेंगले हाइने खल्लसी 459000 मसीगी नंबर सिदी 4 ना डिवाइड तोबा यागद्रा मसीसु यागनेबा मरमदी लास्ट टू डिजिट सी 0 ओइएबा हेंगतपा कैसु काइदे अरोइबगी डिजिट अनिदु 0 ओइगदबनी हाइबनी अनिदेगी हेलगसु काइदेबा divisibility rule of 5 A number is divisible by 5 when its unit digit is either 5 or 0. मसीगी असिदी यामना लाइरे any number अमा 5 ना divide तोबा याब्रा नतगना यादब्रा हाइबसी खंगे हाइरगदी मागी unit digit अदु 5 नत्रगना 0 ना लोइरगदी हाइरिबा नंबर अदु 5 ना divide तोबा यागनी 415 हाइरिबा नंबर असी 5 ना divide तोबा याब्रा हाइरगदी मसीगी नंबर असी 5 ना divide तोबा यागने मरमदी लास्ट unit digit सी 5 ना लोइएबा दुगा तोपा नंबर अमना 610 हाइरिबा नंबर असिसु 5 ना divide तोबा यागने मरमदी मागी लास्ट डिजिट असी 0 ना लोइएबा अदुना तबिदा 0 ना लोइदबा 612 हाइरसी 612 हाइरिबा नंबर असी 5 ना divide तोबा यागद्रा यारोय मरमदी मागी लास्ट यूनिट डिजिट सी 5 नत्रगना 0 ना लोइदेबा मथंग अमुक 6 के अमुक इंग्लिश A number is divisible by 6 when it is divisible by 2 as well as 3 नंबर अमा 6 ना divide तोबा याब्रा नतगना यादब्रा हाइबसी खंगे हाइरगदी हानबद नंबर अदु 2 ना divide तोबा याब्रा हाइने येंगलनी अदुगी मतुंगदा 3 नसु अमुक्का divide तोबा याब्रा हाइने अमुक येंगलनी अनिमक ने यारगदी 2 नसु 3 नसु हाइरिबा नंबर अदु divide तोबा यारगदी पिरामिबा नंबर अदु 6 ना divide तोबा यागनी एग्जांपल ओइना अमुक लौरगी येंगसी 6142 हाइरिबा नंबर असि 2 ना divide तोबा यागनी मरमदी मागी यूनिट डिजिट असि इवन नंबर ओइ 6142 सी 2 ना divide तोबा यारे मसीगी मथक्ता एखोइना येंगदबसी अमुक मसीगी नंबर असि 3 ना divide तोबा याब्रा नत्रगना यादब्रा हाइबदु एखोइ येंगनेबा 3 ना याब्रा हाइबदु येंगे हाइरगदी कमाइन तोरनी एखोइ मागी डिजिट अंखोइसि तिनजिनरने 6 ने 1 ने 4 ने 2 ने हाइसि तिनजिनरनी अदुगा तारकपा रिजल्ट अदु 3 ना divide तोबा यारगदी नंबर 3 ना divide तोबा यागनी हाइना ममांगदा हाइखिबनी अदु येंगलसी 6 का 1 का तिनजिनरगा क्या तारे 7 का 4 का तिनजिनरगा क्या तारे 11 तारे 11 का 2 का तिनजिनरगा क्या तारे 13 तारे 13 सी 3 ना divide तोबा याब्रा यादे अदुदी पिरामिबा नंबर सी 6142 सी 3 ना divide तोबा याद्रे असाई 2 ना दी divide 6142 सी 2 ना दी divide तोबा याखरे अदुबु 3 ना 6142 सी divide तोबा याद्रबनेना मसीगी नंबर असि 6 नसु divide तोबा याररोयेबा करिगुम्बा नंबर असि 6 ना divide तोबा यागे हाइरगदी 2 नसु divide तोबा यागदबा अदुगा 3 नसु divide तोबा यागदबनेबा अतोपा एग्जांपल अमा अमुक लौरगी येंगसी 6240 हाइरिबा नंबर 6 ना divide तोबा याब्रा नत्रगना यादब्रा हाइबदु येंगे हाइरगदी कोइ अहानबदा करियन तोगनी मसीगी 6240 सी 2 ना divide तोबा याब्रा हाइबदु येंगलनी 6240 सी 2 ना divide तोबा यारे मरमदी मागी यूनिट डिजिट असि 0 नी यूनिट डिजिट असि 0 ओइरगदी असाई अइना हाइखिबदा 2 ना divide तोबा यायना हाइखि 2 ना divide तोबा यारे अमुका मुक 6240 सी 3 ना divide तोबा याब्रा हाइबदु येंगो 6240 6 का 2 का 4 का सी तिनजिनबदा क्या तारे 12 सी दी 3 ना divide तोबा याब्रा याय अदु ओरगदी 6240 सिसु 3 ना divide तोबा यारनेबा
अदुदी 6240 सी 2 नसु डिवाइड तौबा यारे अदुगा 3 नसु डिवाइड तौबा यारे अदु ओरगदी मसीगी नंबर सी 6 न डिवाइड तौबा यागनेबा divisibility rule of 7 a number is divisible by 7 when the difference between twice the digit at once and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7 हाइरिसी अखोय नंबर अमसी 7 न डिवाइड तौबा याब्रा नत्रगना यादब्रा हाइबसी खंगे हाइरगदी नंबर अदुगी अरोइबा डिजिट वंस प्लेस द लेरिबा नंबर अदुगा 2 गा मल्टीप्लाई तौबगी रिजल्ट अदु लेमहौरिबा नंबर अदुदगी खाइदोकपा कांदा तारकपा रिजल्ट अदु 7 गी मल्टीपल ओइरबा नत्रगना 0 ओइरगदी हाइरिबा नंबर अदु 7 न डिवाइड तौबा यागनेबा मसी को एग्जांपल लौरगा मुग येंसी एग्जांपल लौरगा ग्यान ताबे हेनगनी एग्जांपल सी 658 आइना लौरसी 658 सिदा अखोय लास्ट यूनिट डिजिट सी करमनो 8 नि 8 का 2 गा इनटू तौरो 8 का 2 गा इनटू तौरगदी क्या तारे 16 कोई 16 सी लेमहौरिबा नंबर सी करम यूनिट डिजिट सी लौथोखरम मतुंगदा लेमहौरिसी करम नंबर नो 65 सिदगी 16 सी खाइदोकदबा 65 दगी 16 खाइदोअदी क्या तारे 49 तारे अदो 49 सी 7 गी मल्टीपल ला मानी 7 7 जा 49 अदु ओरगदी 7 गी मल्टीपल ओइर 49 सी 7 गी मल्टीपल ओइरबनेना हाइरिबा नंबर 658 सी 7 न डिवाइड तौबा यागनेबा अदुगा अतोपा अमना लेमहौरिबा नंबर अदुदगी यूनिट डिजिट का 2 गा मल्टीप्लाई तौबगी रिजल्ट अदु खाइदोकनबदु 0 तारगसु हाइरिबा नंबर अदु 7 न डिवाइड तौबा यागनी मथंग 8 के अमुक येंगलसी a number is divisible by 8 when the number formed by its 3 extreme right digit is divisible by 8 or when these last 3 digits are 0 मसीना हाइरिसी कैसु नते मसीना हाइरिसी नंबर अमा 8 न डिवाइड तौबा याब्रा नत्रगना यादब्रा हाइबसी खंगे हाइरगदी मागी लास्ट 3 डिजिट टू 8 न डिवाइड तौबा यारगदी पिरमिबा नंबर अदु 8 न डिवाइड तौबा यागनी हाइबनी अदु नत्रगना लास्ट 3 डिजिट टू 0 ओइरगसु नंबर अदु 8 न डिवाइड तौबा यागनी हाइबा एग्जांपल लौरगा येंसी 6942 असी 8 न डिवाइड तौबा याब्रा नत्रगना यादब्रा हाइबसी खंगे हाइरगदी अखोय लास्ट 3 डिजिट सी 942 असी 8 न डिवाइड तौबा याब्रा येंगनेबा 942 सी 8 न डिवाइड तौबा कांदा रिमाइंडर 0 तारकते मरम अदुना मसीगी अपुनबा नंबर सी 6942 हाइरिबा नंबर असी 8 न डिवाइड तौबा याररोय अदो अतोपा अमना 6100 असी 8 न डिवाइड तौबा याब्रा हाइरगदी मसीगी नंबर असी 8 न डिवाइड तौबा यागनी मरमदी लास्ट 3 डिजिट सी 0 ओइएबा लास्ट 3 डिजिट सी 0 ओइरगदी 8 न डिवाइड तौबा यागनेबा एनी नंबर अमगी लास्ट 3 डिजिट सी 0 ओइरगदी नंबर अदु 8 न डिवाइड तौबा यागनी divisibility rule of 9 a number is divisible by 9 when the sum of its digit is divisible by 9 number amasi 9 na divide tauba yabra natranga yadabra habsi khange haragadi magi digit angkhoidu tinjinnaraga tarakpa result adu 9 na divide tauba yaragadi piramiba number adu 9 na divide tauba yagani masigi rule asi 3 ga manai example oina lauraganda 4 1 6 7 hairiba number asi 9 na divide tauba yabra natragna yadabra haibasi khange hairagadi magi digit angkhoisi 4 ne 1 ne 6 ne 7 ne si tinjinnaro moi mari si tinjinnabada kya tani 4 ga 1 ga tinjinnara 5 tare 5 ka 6 ga tinjinnara kya tare 11 tare 11 ga 7 ga tinjinnara kya tare 18 tare 18 si di 9 na divide tauba yabra yai adu oragadi 4 1 6 7 hairiba number asi 9 na divide tauba yagani मथंग 10 गी अमुक येंगलसी a number is divisible by 10 when it has 0 at its unit place number ama 10 na divide tauba yabra natragna yadabra habisi khange hairagadi magi last digit to 0 oiragadi number adu 10 na divide tauba yagani example oina hairakanda 410 hairiba number asigi last digit asi 0 na loi rabane na masigi number asi 10 na divide tauba yarani aduna tabda topa number ama amuk lauragi yengsi 416 hairiba number asi 10 na divide tauba yabra natranga yadabra hairagadi 416 si 10 na divide tauba yaroi maramdi magi unit digit si 0 oidaba maramna
Subscribe to our YouTube channel Rasil Education for central government job exams and other important tips, shortcut methods, knowledge, job notification updates, etc.